Ka Office Commissioner for Persons with Disabilities Rengkat ka Meghalaya Urban Development Authority haka santrik leber kila penlong ya ka program pensyai bat hikai padba halor ka phang ka bayade bat kaan ban buram nyokor bat perkhat lem ya ki jingdan kam jong ki briu ki badon jingduna ha ki dikhat met haba ki let ki wan ki yat ki yeng da ki kali ne ha ki lenti padba. Sekretari ka Meghalaya Urban Development Authority muda Piku Marboro haka jingkran ula kentu ki padba kham tam me ki tu ki ba ya kendu ya ki briu ki badon ki jingduna ha ki dikhat met ba ki de ban yarap lem kat bala khnang ba ka yat ka yeng bat kalet kawan jong ki kan long ka basuk bat ka balat na ki jing e jeng jinjar ula pen kan mau da ka baong kini ki briu ki long kham kerpang na ki briu ki babiang ki dikhat met kumta de ban yarap lem bat ajaka bakin shong ha ki taksi bat ki bos da ka basuk basan ula kentu ki konduktor bat kinong nya bos bat taksi ban perkhat kerpang na kabenta ki briu ki baduna ki dikhat met ka Deputy Commissioner for Persons with Disabilities Kong Bridget Warshong kala batai ya ka jing thmu bakila penlong ya ka ni ka program hikai bat ajing pensyai ki padba khamtam ya ki nong nya bos ki konduktor bat ki trai kali kalong ban ai ka buram briu ya ki ni ki badon ki jingduna ha ki dikhat met haba ki let ki wan da ki kali padba kaan ke ba itho ya ka jinglong kerpang bat ki hok jong ki briu ki baduna ha ki dikhat met kala trekam na du ka khat khandai tarik uyayong ar hajar khat nyo ha kani ka sngi ki driver ki konduktor bat ki trai kali kit pat ba ki balawan ban sha hikai ha kani ka program ki long ri phongut ka kong Bridget kala pen bana ban penlong biang ya kani ka program hikai bat batai pat ba na ka benta ki driver ki konduktor bat ki trai kali ha ki banai ban wan ka kong Bridget kala pen bana artli ki seat haman ka bos deban mang kerpang na ka benta ki briu ki baduna ki dikhat met. By Srimati B. Warshong, Sri Shanghai Prabhat, Madam Bata Dakar, and we also have Assistant Monitoring Officer from Muda, Babiki. So I request you to kindly listen and to be a part, to be attentive so that we may learn something and then we can use it in our, I'm also happy to see the participation from the NGOs, from Rigway, from Shillong. And at the outset, I would like to congratulate the Muda and the Office of the Person with Disabilities for having organized this program. To make our society accessible and inclusive for persons with disabilities, the Accessible India campaign was launched by the Honorable Prime Minister on the 3rd of December 2015. Where my target is made to build environment, transport system, information and communication technology accessible to the persons with disabilities. I thank Madam Subrala for mentioning that I had an opportunity to work in the transport department for a pretty long time, and during my time there we had a lot of interaction with the social welfare department, with the transport department, and then we have tried to do our best, but still we are very far. And I would request the officers who are there now to kindly do their best, and myself also from the social welfare department, I would like to participate and see that we try to contribute so that the persons with disabilities will have a special place in the public transport. The right for accessible websites. Kata kau jadi cingkirnya kebangi di ban bayi panggil orang pakai. Berapa termuni kibri kibangi yo ini, datang ngi kibri kibanam. Bandai hati komputer kibangi lah orang pakai kiba kibian. Bagi ini lah orang yo jingkir. Hendak inja ayu ada kini kibri kau ini, inja ayu ada kibri kibangi snow. Ni kibri kibasho
Bandung yang kata kor cintip dah ke bang ibu yang kita ki accessible features mo kita ki jinan kan hakani ka komputer ka website ban sukin ba kilo kina te kunong yang dia kata ni dan pop ha bagi dan ka kini ka New National Informatics Center ke NIC mo hakaba nilai yo balik kan baki nilai don i komunisa wa lang ibalayara ini ban wandur kumua ba kini kibrio badan bijinan department kila ban yo kijingkipken dia dah kamu umuri dan leceh komputer saya kita kini kijing buat kapang yo ki font size mo kibala ban pendek kibagi buat kibrio badan kijing duna ha boleh kila ban be anda lada kikwa ban tip ke betul orang tu kita kini ke voice announcement ban yo not tikata ba o kila yo sogen tin jauh tu kena umri berumur dan yang bodoh semua hendai itu berumur dan bodoh semua kili aku kini kena sign language baik mata irida ini di irida Rida Bonja Kriam Rida Bonja ini di sign language interpreter pai hapa bagikan bani ini kami nama ba kidang kapri jongrihan ni ki bom yo snow tina kata kada ni na office na pendu ba ina bangkan kuni ke kini kita tip ke itu bang kene fi kini kiwe yo snow kini kiwe ki tip tina thai ka ini tesu ha ala ya ki ka buat satu tu panang macam show haki program dengan organize ni na ai na kini akan ingin session ka kada ka anda bertanya ha wala aman cisin bagi program kini banman di bawah mana sapau kelas balik bikin mana nama ada bikin mana misalnya ada bertanya kini kan dikasih mana kau mulai rumah ini hak semua ada yang katakan program ada yang mana kisah syakar nama dalam kean kebah nyana bagi ke kebah besar kini kibrio ki badan kejadian department balik ke organisasi program nak bentar jangki produktif kumulai ban le haba fi kini kibrio badan kejadian department berapa company pengilu lagi ki wala ki bus station kini ayo ki bus driver ki bus conductor ki bagi IC ki only che intip kin sutu ban keren kita nak cukup tisu kita nak ki beno ki intip ti buat lagi company macam office nak office ni kedai baterai yang kebak kami bas nak ya kejing kuat kejing nam jom kini kibrio yang nak rancang nak kata kadau ni penulang ni kini ke program ni susanat bakal ke secretary jom Meghalaya Urban Development Authority kalau syukia bagi orang ke proposal cakap office ni immediately ibaraki ada orang kudisi boni ila lihat baraki apa buat kata proposal nak syong ban nanti hendai ke expert kena siapa orang promote lebih hendai kat nak lebih dari badan saya ingin kita kini nak apa macam kita yang kini nama baru kini bantuan nilai dan kemajuan kita sendiri ya si dan kena kaji ini lagi di melakukan dia hendai kita akan program setiap yang ingin support lagi iway kita bantuan mau dikatakan iway ini kan anda nanti kepada dia mengiru syakir baru kali syakir ambil tangan fi mengiru diberikan lawan fi mengiru syakir tetapi kadang-kadang di dalam kami menyetelkan nyama dalam kami fi di dalam kami di dalam kami kini berencana department ni hab penting nak imlang asalam jadi kiro kemangiran dohok ban kailan tadi kiro dohok ban imlang salam kiro dohok ban leja kiro lagi bentar kiro dohok ban kini building kiro dohok ban website kamu tak mengatakan ini kebahagiaan dia minta kedai dohok hakiyat kebahagiaan jadi kelek mensyok di taksi mentang di taksi drivers ni pakot bidang khatang ni pishwa jadi kesian balik kau syong kini ke program kebanyakan and increment seri shibun di kau ini kebanyakan kuat saya masuk syuk kebanyakan keikan kau dia keikan